바람이 불어온 그 밤에 잊고 지냈던 조각들이 난 떠올라 순간에 falling down 감추려 애썼던 마음 다 들킬까봐 도망가 버렸지 yeah. 깊은 밤 잠든 널 내 안에 담아두고 있어 언제까지나 it's alright 내 안에 너만을 기억할 수 있는 순간이 바로 지금이야 Take me back 그 밤을 되돌리고 싶어 내가 지키려 했던 모든 건 다 부서져 버렸어 정말 it's alright Kentang goreng. Masih panas, ketemu gorengnya mbak, telur gulung aja, sama 10.000-an. Yang masih panas di sini gimana mbak? Yang ini Campur sosis mie telur. ini Oh ya, satu sama yang mana? satu aja. Saus kecap pakai. Happy weekend, gengs. Dan sekarang kita udah ada di Watu Gupit. Watu Gupit ini dia berada di bawah Ovelexio View. Buat kalian yang penasaran pengen tahu seperti apa Watu Gupit ini, jangan kemana-mana, ikuti terus kita di Hayulin. Gaskeun. 언제까지나 it's alright 후회는 없다고 다짐했던 나 정말 바보 같았단 걸 알아 Take me back 그 밤을 되돌리고 싶어 내가 지키려 했던 모든 건 다 부서져 버렸어 정말 it's alright 내 숨겨왔던 비밀을 하늘에 거울 담았어 it's alright It's gonna be alright Nah, sahabat Hayulin Gaskeun, jadi di Watu Gupit ini selain tempat untuk nongkrong dengan pemandangan pantai Parangtritis yang keren, dan kita juga bisa melihat senja dari sini. Di sini juga suka dijadikan tempat mulainya orang yang para layang ya. Nah, ini kayak gini contohnya nih. Ini di sini kita nemuin orang yang lagi mau para layang, dan kalau misalnya kita mau ikutan juga untuk para layang, bayarnya cuma 500.000, dan itu kita udah didampingi sama ahlinya, gengs. Pokoknya nggak akan nyesel deh bayar 500.000 karena kita bisa terbang kayak capung sambil melihat pemandangan yang super duper keren. So it's alright I want to go back I don't feel good It's gonna be alright I want to know what did I do It's alright It's alright It's gonna be alright. It's alright. 조각나버린 하늘, 무너져버린 내 가슴이 멍들어. Oh baby, 다신 이런 사랑하지 않을래. 내 맘도 무뎌져 가겠지. Take me back 그 밤에 Oke gengs, jadi itu dia tadi review kita di Watu Gupit. Jadi di sini tuh lebih ke tempat nongkrong. Ada yang mulai dari bawah ya. Terus ada juga di kafe di paling atas, di tengah juga ada kafe juga. Terus ada juga yang di rumputan gitu ya, itu di Watu ya. Oke, buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa ditekan tombol subscribe-nya, ditekan juga tombol loncengnya, di like, di komen, dan juga di share. Sampai ketemu lagi di video-video kita selanjutnya di Hayulin Gaskeun.